Ako ovo gledaš, treba da se pretplatiš. 90% ljudi ovo ignoriše i zato propadaju. Većina ljudi sabotira sopstveni uspjeh, a da toga nije ni svjesna. Rade stvari koje im se čine logične, ali zapravo ih udaljavaju od cilja. Svaki dan ponavljaju iste greške i čude se zašto nema rezultata. Prvi problem je što čekaju savršen trenutak. Savršen trenutak ne postoji. Dok čekaš, neko drugi već radi i napreduje. Drugi problem je što slušaju pogrešne ljude. Uzimaju savjete od onih koji nisu postigli ono što oni žele. Treći problem je nedostatak fokusa. Pokušavaju sve odjednom i ne završavaju ništa. Četvrti problem je strah od neuspjeha. Ali neuspjeh je dio procesa, ne kraj puta. I ovo je najopasniji dio. Većina ovdje pravi grešku i odustaje prerano. Misle da ako ne vide rezultate odmah, da ne funkcionira. Ali uspjeh se gradi polako, korak po korak. Ako ti ovo ima smisla, pretplati se sada. O ovome pričam jer znam kako izgleda kad radi i kad ne radi. Vidio sam obje strane i znam što treba. Ako želiš više ovakvog sadržaja, znaš šta treba da uradiš. Pretplati se na kanal.